Oleh tun huna hian minol puina kan riat tho ni ma selangin atam zo kina kan lo ngai sak lo ani ve thaya chung tiang chung chang chu kan zir dona government financial transaction kan ti hian Mizoram Sawrkar bik lo soitela state danga poni thawa kan Sawrkar Pawisa ka engtin nge achet chhuah dan khoi tanga pek chhuah nge engtin nge akal dan phung kha kan zir don ani kan Pawisa tling khom kha engtin nge chung koina kan hmanchhuang bok khan Sawrkar hian kan nei sa kha engtin nge hmanchhuah anin pek chhuah akal kwal dan thina kha atlang pui kan endon ani Sawrkar a chuanin central ania mo state Sawrkar a chuanin Sawrkar kha department rang a thil rang enkol tu turatan khan kanin tender ta chu kan department na kan head administrative head kan ti lalber ain cherto dana lalber kan ti chu secretariat khone tani kan kal thinang miniko kon Mizoram secretariat hi ania kan kal thinang tam tak chuan ta chuan kan minister te ti chuan kan Sawrkar top official zong khom na ni kulai ko mo Mizoram akan Sawrkar how to lok lian alal decision makers how na munun ta ni ti chuan chuta chuanin policy te kan lo duanga chuan kan ram kal phung tur a brain ber a thuak ber le machine ber an ni secretariat ko poimo emani chuta chuanin general administration department te finance te law and judicial kan ti te political cabinet kan ti te heng ho phei chu core administration kan ti major department ti te podan soi thina ni vigilance te mo poimo lutukang che DP and AR te khang kha major department poimo lenge an na thoka department dang zong ina kan ma mo le kan trom an tel lo kan thei lo wang chi kha lo ni ta ni ti chuan abaka chuan health and family welfare kan ti te hetiang ho PWD te INPR kan ti te higher and technical education school education kan ti te dang te po kha ta ni heng ho hian secretariat kan department administrative head waya kwan administrative department waya kwan directorate kan ti te kan leta a policy lo execute tu te kan leta ni ti chuan chung tiang chu Sawrkar chu ain cher do ani chu thuk malama han soi tai la ti chuan kan secretariat khutlai kon department kan nei thwa te khinan lo petai la commerce and industry waya hian tuna ka omna department directorate of geology and mining khu kan tani chu directorate chu CNI secretariat chu CNI ki kan in pui la kan department vein nga na ani kan department pui ani ti chuan commerce and industry waya directorate pakhat kan ni veta ni geology and mining kha ti chuan geology and mining a kanin zonal office te kan nei le ta lungle ya kha kan nuai alo ni vele ta zel ai cher to dan ani administration a chuan ti chuan school education te polo en taila school education department a oma chumi nuai chuan directorate of school education a omlia directorate nuai chuan district education office te enge subdivisional education office te kha omle ni ti chuan secretariat a chuan home department oma home nuai chuan police headquarters te district superintendent of police office te subdivision SDPO te khang tiang khan department rang PHE ponyanga PWD ate ponyanga tiang chuan agriculture ate ponyang block atang in ti khan intrananga rural development ate po khat yang khan kan in cher do ta ni kan in pui ber atop ne chu secretariat khu ani ti kha kan riat athau me chu kan in cher do dan Sawrkar a chuan kal phung ani ti chuan kai ni directorate kan ti te district kan ti te DC kan ti te block te subdivision te chu execution wing mo ataka na thok tu tur policy omsa te Pawisa pek chu ataka mang tu rang chi te kha kan lo ni ta ni ti chuan kha ol sam theng berin chunga chuan engtin nge khanga khan financial transaction kan Pawisa kha akal kwal engtin nge Pawisa kan hmanchhuah thin ti kha kan endon ta ani ti chuan finance department ni chin kan soi secretary ta khan finance department oma khata khan
kum khat financial year ta na kan man tur kha finance department in budget min lo allocate ta ni poisa kan man tur kha min lo bituk sakta chuan kan lak lu tur kan receipts tur te kan hmanchhuah le tur kan expenditure tur te more receipts kan lak lu tur mai ba ka kan expenditure tur kha min allocate thina ni finance department chuan chumi mil chuan kan kal thin ta ni le all sam thayang perin financial transaction thin dan a begin directorate level kan ti chuan heti ang hian alo ni a ti chuan mas sabera chuan poisa hi bill draw thei dan chi sang sang ma sa common ber kan man tlang loan per chu poisa kha kan han mang thot ta ni work order mang te supply indent mang te chi sang sang khan kha chu kan soi long detail public atan riat vek nei nom lo a technical la chumi ni wang chuan expenditure poisa kha kan han mang chuak phota kan poisa man chu khoi tang nge kan ti chuan kan budget chunga mi le LOC letter of credit kan tia LOC kan nei chin chunga tang khan poisa kan han mang ta phota ni department khan poisa kan han mang ta phota abil kha noi ni le si nga lo ni ta se chu bi la chu kan han mang ta phota kan man zong kha bill preparation a hin ron luta noi ni si nga kha bill kha prepare lo ngai ta ni chuta chuan dealing assistant kan ti khata khan chun LDC pon the UDC pon the assistant pon the work distribution kha chu sang the wa khang te khan bill khan han prepare ta voucher kan ti all something ber chun voucher so receipt ani mai also mong te ber chun voucher zong fully votes di club valid di club mana di club ne khan bill han prepare ta chuan bill chu chi sang om thaya sarkar na thoklo turte provisional employee PE ho hlo turte casual hlo turte puni thaya tin tamang chuan contractor bill mi in hey contract an thoga sarkar hnuaya contracting kan sorta building ten sa a kongten la ya khanga khang contractor bill poni the or sarkar poisa man rim spends po khani se sarkar poisa kan man rim kha ti khan voucher mang khan prepare alo ni ta thinda ni kan man na bill a mil khan enge kan prepare ta chu bill chu he tilaya bill dealing assistant khan a han move chauta prepare vek to no chu accounting khati angai ta ni accounting a chun accountant ne mo khatlaya enge in charge kha accountant kherlo po department mi tu work distribution khan accountant tu rawat ponom thaya khang kana han luta ti chon anin accounting mumal takin an lo ti kim khan lo ti felta chon sanction order kha draft in lo put up ta ni sanction all something berin sanction order kha bill kha dikem ti te kha an lo check vika ti khan chon draft sanction order khan han move chhaule ta chon vetting ti ngai ta ni finance vetting department tamzo ka hian finance mi le sa khan om ta ni financial rules and follow dan noya procurement rules ani MTA rules and kim khami dan sarkar dan kan man rim finance chunga poisa man chunga thil le ani mo procurement ani mo gem ani mo enkim akhan khatilaya rules and regulation milin emo budget provision millennium head of account na dikem ti zong kha lo vet lo endika endorsement lo pe nga ya chung tiang lo ti thin tu te ju ke mani ang service Mizoram finance and account service fa Sawrkar lo ni tani ta chun FAO finance and account officer pon ni thaya deputy director finance and accounts pon ni thaya joint director finance and accounts pon lo ni thai tani khan alo fel thapa delegation of financial power rules kan ti te GFR kan ti te rules thrang kha expenditure zil khan adikem ti en no khan engkim alo dika ani chon han pass chota vet ta all some zone nan sign ng endorsement and penga chuan head of department khan chhole don ta ni head of department khan in lo enanga chuan sanctioning kha alo ti don ta lo sanction don ta chuan sanctioning order khan headline officer pani khan an sign don ta ni headline finance mi le headline head of department khan an sign ta chuan sanction order chu ti khan head of department concurrence angai tinang tlukani chu mo ti chuan head of department ne khan sign ta ti chuan
sanction chu lo ni poisa kha man thai tina ni department in kan phal adikani tina tlukani ti chuan chu sanction order chu if misa online alo ni ta bilan han process ta dealing assistant khanin he tilai boy pui tu te mo khan emo account section a emo han boy pui anga bill khan move don ta online in payment kha kan lati thelo department a poisa kan kol lo poisa kol tu kan ni lo kai ni chu a pass tu sanction tu kha kan ni phot a poisa tak tok kha chu ala thleng lo ni poisa tak tak ti tur khan if misa online in Mizoram in if mis kan ne ya chu ta chu online in han tian fill up fika ti khan upload tur ngai zong kha original engkim khan upload online system in ti chon chu treasury office original copy nen an han kalta treasury office khan kan upload chi khan lo mutani treasury office kan re mai the ki treasury square ai zo la jon kan tia la re me treasury square ti jo a sho lo pui po kan lo wa ta chuan hey headline kan hmongin government of Mizoram office of the treasury officer aizol no treasury ti te aizol south treasury ti te oma ta khan treasury officer khan hey han thing don ni treasury office kha treasury office kha han thing original if mi sa online in bill kan thelu ta khami vek original nen kan vakal king le ta treasury officer chon all samjong in dakran nare mo tiang khanin concern officer mo a concern assistant khan han keng ta ti chuan payment ti ni tur alon ta ni pass na tur poisa tak tak alo lu na tur treasury office khan ni ta ni khami thleng ka kan soi photang ti chuan treasury office a thlen khan ing ting yan lo pass dan ka kan en photang kan en le don ni ti chuan soi tong khan in treasury office ka han thleng ta he government of Mizoram office of the treasury officer aizol not ti kha for example tana han thling ta treasury square mo ti chon treasury office kha district tinga khan ombok ni district treasury officer khan veka district tina district treasury khan ta veka ni tin hetiang diak ken angkal thailo district a chung kha choi nang vek don lawa maro chu a bill kal dan tur kha chu a process kha chu he tlai treasury ka athlen nge kha anga yani ti chon let lela treasury a bill kha lo thlenga kha if mi sapon lo movie ka online in ti chon original nen han kalta ti chon dealing assistant mo bill assistant masaber step masaber stage masaber na lo receive don ani lo receive a bill khan checking first checking an nei fiknga I allow declare ni chona thon let le nga dikani chona han kaltlanga scon stage assistant accounts officer khan AAO khan an checkanga uluk tukin no tam lo don AAO kha department chan thau khan nei dona assistant accounts officer khan lo check uluk tokin chun a pass le chuan ai cho fele ti chun accounts officer ne na chaule accounts officer khan uluk mangkheng a eye level knowledge sang so khan lo check le dona accounts officer in a thai he pass thai ti chun treasury officer ne na khan thon chho don ni treasury officer cho treasury officer how to ber poisa pass tu tur poisa pechhuak tu tur Sawrkar poisa release tu tur khani on samjong in treasury officer chu tu nge kan ti jon Mizoram finance and account service a senior grade officer ho khan ni tari han lo thu ka ani chon han ne nga engkim a pass thai ha dike ati ni chon pasanga pass han metanga if mi sa khan khola khan online khan chon payment ka han tilenga ati che ka payment at che ka Reserve Bank of India Mizoram State Consolidated Account atang khan poisa ka ain deduct nal don ni chon Reserve Bank of India atang khan beneficiaries kan ti Sawrkar na thoklon chon Sawrkar na thoklo minita at click che ka pass che ka payment at che kharon lut ngalang contract khauta na contractor bilen jen contract bila an account na ron lut mayang chon direct benefits transfer kan ti jong kan mo instruction puina PMAY kan lo dong ani mo khang zong kha treasury in officer ne lo pass che khan RBI kan account atang direct in aron lut tani olson theng berin ni china kan soya noi ni le singa kha bilen ye kha kharon internet aron chuak ka aron thleng hal do ni minute within minute khan aron thleng ta chumi kan expenditure zong chu treasury chon khatinin chu Mizoram poisa zong kha treasury and office tin kha district treasury zong te
aizola kan treasury office zong zong te kan an compile le don tani ho hoin kan expenditure zong zong kha an hlom kho manga ti chuan sarkar in receipt kan nei poisa kan lak lu zong zong nen khan an hlom kho manga report or sam zong in AG accountant general an zuk submit le don ani India sarkar hi chu central government ani ta central government ne na accountant general ne na kan he mizoram poisa lo lut receipt kan nei le kan hmanchhuah chu ni tun thla tan ti ka thlat tin in an zuk the lu ta ni ti chuan kan poisa kha hetlai RBI kan account zuk khoi che tu chu hetlai treasury officer ten an pass rual khan a che chuak ngal zel ani ti kha akal phum chu ni da ni kan poisa kha kan treasury kaltlang lo kha chuanin poisa kha chu ti mai alak mai thei kha ani lo tin ani chu wang chuan sarkar poisa kan nei hrim engpo state tax on revenue mo non tax revenue ni mo CSS ani mo finance commission grant ani mo engpo kan nei kha he tian akal dan tur chu alo ni ta ni tlang pui ma se department chen khat in ang lo check base kan tiang chi te technical deuh thilo ma kha chu atul vik lo hi kha chu kan soi vik lo kha tiang fully vote lo check base kalang chi te po om tho maro chu e kan soi lo nga civil department a chon hetiang hian akal fik ani ti kha e atlang pui kan hriat theina tan kan soi ani kha education purpose atan e kan in hrin ni se mi puinol pun kan hriat thiam theina turin kan soi ni